Ya. Enak. Ya, sampai ke Terus. Was ist gerade? Lurus. Kanan? Ah, lurus. Lurus. Kiri? Sana? Kanan? Kiri, kanan. Lurus. Sana. Kemana? Ke sana. Terus. Lurus. Sana ya? Iya, ke sana. Maju. Ya, lurus. Maju. Lurus. Kanan. Sana kanan. Kiri. Kiri left? Kanan rechts? Lurus aja semua. Lurus. Terus. Kanan. Hati-hati. Kanan, kiri, oke. Yuhu, akhirnya ini lapangan Merdeka, gengs. Ada es campur, tuh orang pada jogging. Ini sore-sore. Rame banget. Mau minta itu loh gulali. Sayang, rambut nenek. Mas, rambut nenek. Beli. Ya. Beli rambut nenek sa. Oma hare Sam. Wah, rambut nenek. Aram sam. Iya. Oh, bule ya, bukan pale. Bule. Beli. Maksud oh? Ya. 4. Apa ini? Rambut nenek. Itu ya. Campur ya, stroberi sama melon ya. Boleh apa 2 stroberi 2 melon gitu? Apa gimana? Wih. Wow, that is so. Erdbeer smaak? Strawberry? Ja, und dann noch diesen. De melon. Melon. Der Melone. Und nur die Kinder kaufen keine Kost. Ja, habe ich schon hier bestellt. Kamu saya dia apa? Iya. Lihat papa. Ya. Ada penjual gulali, gengs. Kelakuanmu loh. Gulali bilang. Gulali. Rambut nenek. Sakit. No need. Ja kan, 2 melon sayang, zweimal Melone, zweimal Erdbeeren. Ja? Krieg nog einmal Erdbeeren. Das ist Melone. Kan pas ordernya 4. 2 melon, 2 stroberi kan? Iya. Kluk. Jadi pasti beides. Bapeng monyet.
sekarang nih di Anakmu keterlaluan. Timbangnya. Sementai orang orang. Ya. Bermusik dope. Masih udah mau. Ya. Ini satsi. Coba mama rasain. Coba makan. Berapa? Bule itu bule. Bule kepala. Bule. Berapa 4 itu? Hah? Sedih dong. Oh, aku ada. Daunnya dibuatan. Ambil. Lu enggak mau? Rambut nenek. Oh iya punya Louis. Kan? Ya nangis. Ya. Ambil lah. Waktu? Tunggu dulu, kita vlog. Gimana ngevlognya ini? Tuh. Aduh. Musnah. Kayaknya ada yang gigit aku deh, sakit banget. Iya. Ambil. Lo gimana Rin? Biar dia. Lempar lagi. Enggak, kita udah punya Pikachu di kamu. Kita udah punya Pikachu di rumah. Sudah. Oh iya. Lupa. Gawi. Oh ya. Balon itu nah. Udah ada di rumah. Enggak ada. Ya. Lekker. Tapi melonnya probieren, Samantha? Samantha kasih bapak yang ini yang melon. Mach du für mich. Bawa lagi minyakku. Nom. Loe. Sama. SDM unggul menuju Indonesia maju 74. Shop. Mana Zoe? Loh. Mana Opung? Enak, Sam? Habis dia. Mami. Mami udah bikin perluin. Latte. Ambil. Mana ada yang boleh? Ya. Kali pemain bola. Bi. Selomenya. Seporsinya campur.
Pakai tahu nak? Iya pakai tahu. Lepas aja, diikat nggak apa-apa, dilepas aja. Tambah pedas, ayo ganti. Tambah pedas. Pedas, agak-agak pedas, nggak pedas-pedas banget. Sedang. Mau kah? Pakai kecap, yeah. Siapa mau? Tuh, satu. Siapa mau? Berapa ada siapa? Menta mau? Menta mau? Mau pakai kecap? Nggak pakai tahu? Iya. Sarang cita, nah. Pentolannya aja, yang kecil-kecil aja kali ya. Sarang cita. Bros udah klein. Klein, yang kecil. Nggak pakai tahu. Ya. Zoe mau? Dan Zoe bajunya udah belepotan. Pakai kacang manis. Mau meat etnus? Oh, ini etnus. Nuak kecap manis. Kecap manis aja. Ya, Mama bikin. Oke. Mama bikin apel sus debat. Ah, oke. Mami. Oh. Inong mau Salome? Udah. Kamu juga? Louis, Zoe ook? Mereka suka tren. Zoe? Mama. Sama ini? Apa ice? Oh, esnya aja dia mau. Sayang mau Salome? Nggak mau Salome? Ya udah. Iya, biar nanti bikin esnya. Ja. Ice. Jualan es, gengs. Ja. Ya. Kami juga. Penuhin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tuh, pegang yang benar. Awas, awas. Pegang yang benar. Pesalten. Salsa. Ja. Hallo ja. Satu buat Louis sama Sam. Hey, hati-hati ya. Sama hat nur zwei gekauft. Hati-hati. Iya, Louis Gleifring. Trinken. Jualan, Bu. Berapa Bu esnya, Bu? 2.000. 2.000. Mau Bu? Sudah berapa lama jualan Salome? Baru kenal sama bule. Baru kenalan. Berani nih. Dan eine Papa drink. Mau, dia papa ya. Next Zenit dan papa das drink. So. Oke. Gleich. Halt noch kurz fest. Jajan Salome. Mantap. Papa. Na, ist schwer. Mana balonnya, Louis? Makin malam makin rame nih, malam mingguan. Tuh, banyak yang jualan. Sementa? Bu, satu lagi ya Bu, pakai kecap aja. Menta, zeig mal her. Iya. Kasih lihat Papa. Jangan digigit Sam plastiknya. Iya. Keluarkan Sam. Sam, Atau enggak, Bay? sama, enak loh. Ah, Untuk ke seraus. terbuka tuh, Bang. Nanggung plastik nih. Chloe. Richtig top. Joey, Probieren. Joey.
Bitte sayang. Sayang Louis. 6:30. Ya, genau. Duduk. Mana? Hey. 8:11. Hey. Motor. Motorrad. Nein. Louis mau ke situ. Lagi. Gelap. Auto, Motorrad. Dunkel dort, dunkel. Okay. Lecker? Enak. Enak. Mantap. Dapat dia, dapat Mantap. Joy. Mana Louis? Mana dia kenal dibilang siang? Good. Tahu itu kan?